السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده، ووصفه حلوه قوي هتعجبكم من مطبخي. ما انتم شايفين دلوقتي هنعمل مع بعض ايه بقى؟ اكل للدايت يا حبايب قلبي. بصي بقى، عندك البرنجانتين الحلوين دول، هتاخدوهم كده على البوتاجاز وهتروحي تولعي العين بتاع البوتاجاز وتحطوهم عليها، او لو مش عندك إيه، لو خايفه على البوتاجاز يعني وكده، هاتي إيه حله فاضيه خالص ويحطوهم على حطوهم فيها، وهدي النار خالص خالص خالص، وحط عليها إيه ورق كده يعني من فوق، واقفلي عليها كويس جدا. هيتسلقوا برده معاك او هيتشووا معاك برده بطريقه سهله جدا. إيه عندك برده ممكن لو انت بتشوي سمك او اي حاجه من دي، حطهم في الفرن مع السمك كده في جنب، برضو هيتشووا معاك. عندك 3 طرق اهي للشاي، اشوي باي طريقه انت عايزاها او اي طريقه تعجبك اشوي بيها. تمام كده. بعد كده بقى هتجيبيهم هتقشريهم وتحشي القشر الاسود اللي عليهم ده كله. بعد كده هيبقوا معاكي زي الفل زي ما انت شايفه دلوقتي كده. هتقومي جايبه السكينه بتاعتك وتقطعيهم كده زي ما انا عملت كده، او تهرسي فيهم كده زي ما انا عملت، علشان تفرغي منهم الايه، السخونيه بتاعتك. ولو هي نزلت معاكي إيه، بيبقى البدنجان كده المشوي ده بينزل ميه كده، بتبقى كلها املاح يا حبايب قلب. فانت بقى لو نزلت معاكي ابقي صفيها. تمام. بعد كده بقى هنبتدي نجيب الدقه بتاعتنا الحلوه قوي بس الاول هنجيب الشوكه وهنفركه فرك كويس قوي كده زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان يبقى ناعم معانا واحنا بن ايه واحنا بناكله. تمام كده. في ناس بتحب تعمله في الكبه، وناس بتعمله زي ما انا عملته كده. انا بحب اعمله كده، مش بحب اعمله في الكبه. تمام. دي حاجه يا جماعه، البدنجان ده بتاع التخسيس عشان تفطري بيه الصبح. الطبق اللي انا هعمله لك ده كده هيبقى حلو قوي لفطارك الصبح. تمام. دي الدقه اللي انا بقول لكم عليها، اللي احنا عملناها مع بعض على القناه اهي. لو اي حد ما شافهاش يدخل يشوفها على القناه بتاعتنا. دقه جميله جدا وحلوه وبتنجز معاكي في الوقت خالص. زي ما احنا شايفين كده، هي كلها توم وبهارات طبعا وملح وفلفل اخضر، احمر وفلفل اخضر، وفلفل اخضر لونه اللي هو الاخضر. في حلوه قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل. تمام كده. عندنا دلوقتي بعد كده بقى هنجيب الليمونه بتاعتنا وندي لها ايه عصره ليمونه كده. الليمون يا جماعه فيه فيتامين سي حلو قوي، وكمان فيه حاجات بتساعد على الحرق. يعني نسبه الحرق بيساعد على نسبه الحرق برضو معانا. تمام كده يا حبايب قلبي. تمام. بعد كده بقى هبتدي ان انا لو انت عايزه تجيبي كوبايه من الزبادي او معلقتين من الزبادي تحطهم معاها مفيش مشكله. دي حاجه يا جماعه. وسلطه بابا غنوج حاجه تانية خالص. يعني احنا بنعمل اكل دلوقتي للدايت، مش بنعمل اكل ان احنا ناكله عادي. يعني سلطه بابا غنوج بيبقى فيها بقى ايه طحينه وحاجات من دي، انما الطحينه دي والحاجات دي غلط على الرجيم او على الدايت. تمام. تمام كده. طبعا بعد كده بقى عايزين نجرنش الطبق بتاعنا. انا بقى جبت بقى ايه، هتشوفوا معايا دلوقتي. جبت فلفل اخضر كده، وجبت معايا جزرايه، وجبت معايا طماطمايه، وبقى هنبتدي بقى ان احنا نجرنش الطبق بتاعنا. عشان يا جماعه العين طبعا بتاكل قبل ايه، قبل البق. تمام كده. طب احنا شايفين زي ما احنا اتفقنا كده، لازم ايه، مش عشان احنا عاملين دايت بقى ناكل حاجات مسلوقه وحاجات شكلها مش حلو وكلام من ده، لا. لا طبعا احنا هنعمل بقى احلى اكل، وهتشوف الطبق قدامك كده هيفتح النفس وما شاء الله هيشبعك ويخليكي ما شاء الله قوه الا بالله كده تفضلي يعني ما شاء الله تقولي هو ده بقى الدايت بتاعنا هناكل منه كل يوم. تمام كده. انا دلوقتي كنت بقطع في الفلفل وانا بقى ايه وانا بتكلم معاكم بكده، بس طبعا يعني ايه ايدي ما جاتش كده وانا بقطع معاكم الفلفل. هبتدي اجيب اي منديل كده وامسح بقى ان الميه اللي طلعت من البدنجان بتاعنا كده زي ما احنا شايفين اهو، عشان انا انضف الطبق بتاعي كده، وابتدي ان انا ارص بقى الايه الخضار بتاعي فيه. تمام كده. بدات ان انا قطعت الفلفل حلقات صغيره كده وحطيتها كده زي ما انتم شايفين على طرف الطبق. تمام كده. بعد كده بقى هقطع معايا برده جزر، وهجيب الجزر برده وهحطه كده برده جنب الفلفل زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا كده وانا برصه. تمام كده يا حبايب قلبي. وطبعا اي خضار عندك بقى، اي خضار عندك قطعيه، يعني اي خضار انت بتحبيه وبتحبيه في اكلك قطعيه. تمام. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده اهو. بعد كده بقى هتبتدي تجيبي طبعا خيار بتاعك. انت ليكي طبعا نص جزرايه، وليكي قرن فلفل متوسط، وليكي جزرايه متوسطه، بتاع اسفه يا جماعه، ليكي خياره متوسطه، وليكي ايه طماطميه لو انت ما عندكش املاح. لو عندك نسبه املاح ما تاكليش طماطم. تمام كده. تمام. دلوقتي بقى ايه اللي زي ما انتم شايفين كده، هبتدي بقى ان انا بجرنش، عماله بقى بجرنش واخلي شكل الطبق حلو كده، عشان يفتح نفسك كده وتاكليه. تمام كده. بدأنا نحط الخيار بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنبتدي برضو نقطع الطماطم بتاعتنا ونحطها. احلى فطار ده بقى ولا مش احلى فطار؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا جدا جدا. تفطري بيه كده بقى ايه يعني ما اقولكيش ما شاء الله جميل مع كوبايه القهوه الخضراء بتاعتك، حاجه يعني في منتهى الجمال. تمام يا حبايب قلبي. شايفين اصلا الطبق كله وقدامك كده في عينيك جميل جدا جدا جدا. شكله جميل زي ما احنا شايفين كده اهو. بدات ان انا اقطع الطماطم بتاعتي قطع كده.
اهو زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده بقى هبتدي ان انا ايه، ان انا اي بقى بصي اي افكار عندك اعمليها، اي فكره. انت ممكن تحطي البدنجان في النص وتحطي الحاجات دي حواليه كده، تمام. كان ممكن بقى تمام كده يا حبايب قلبي. بصوا بقى اي جرنشه انت عايزاها، تمام. شكل الطبق بقى بصراحه شكله بقى يفتح النفس كده يا جماعه. بصوا بقى جميل جدا 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 لو بتحطوه على السفره بتاعتك كده. ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم